gajana enak ya. Kasih malah buang lebu ke tulah dong. Aja nama cek tu ne, tolong nah he. Kasih malah cili kak tu ne. Tapi semua kak gati. Lagi di bembe kan tu. Di bembe kan apa mu kere? Kan ne, aku gere kak. Ini jadi deh, lagi di bembe. Waktu jauh ni gati ne, telinga mau pada yang sekolah na rempot itu bangku. Dan anak bangku yang potong. Ih lebur. Mapili biasa ne, malah pala suno ko jari mula apa? Aye. Cuma lah jajan yang potong Itu mati ne. Nyama apa tuh? Lebih nyama apa kok kesanggar pepek nah? Kira sedih bulu-bulu ku, papa ada sedih kemakalan lain. Oh, indah lagu. Kita situ nenek, agak ke rumah putih ke passion aku. Anggota, nego kita, lo kan juga minta. Hati anggota, minta kro. Wah, sedih nenek. Wah, awi minta kro. Wah, aja masuk mata, nanreko. Wah, agak elo mandreka. Masuk, nanreko matu. Awi minta ko nyuma putih tatong ke passion di tagag. Pero ramet to nene eh. Wine! Agad na ron eh. Wine! 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 Utimi aliku. Doon ba tayo na ye? Aga malat tinali mo. Wine! Mito lado ka ne. Wine! 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 Kami toka ne. Kami toka ne Wine. Wine. Ano betul nanay ya? Awal tu tukar katanya lo papan hantu. Betul ne. Betul betul nanay ya. Juga nggak masuk ne.
ne. Mitoka ne. Mitoka ne. Ini. Odangnya, kemate Pak Desa, kira-kira ada tona hantu-hantu kan? Masa nonton tuh, payah dek betul itu hantu Baru petai kodang kapal kekeriola hantu. Menrasa kok tuh? Wala pa ulo nga. Ya kena main laboro. Agira, ito ako. Dangnya, tenyaro diasa copong. Tena copong bing, pocong. Ya kena lepa ulun na dang. Mitaw ka. Boro na dendre. Dan. Oh, gemas kali pade sedendre perojo. Dampangat kapuang, paceto maya lari tindologo. Bing, kaget ka. Ya kena mai. Aku nyilalanya. Hati ko dang. Bing, kaget ka. Hati ko dang. Hey, manang kalari ko yung galalo ko. Ramang, ang kicopo ka munri. Bing, tena copong, pocong. Agdang, pocong, mitaw ka tuya. Iya, pocong ramang, mabaju putih. Bing, mitaw ka tuya ko pocongnya. Iya, mito mo to. Ya, mitaw mo to. Dang, mace copong ni. Bing, tena copong, pocong. Bing, lu kalari. Dia nung lari pada tonan Riki. Mitaw ka. Dang. Bing. Oh, gemas limanang dendre padesa. Cenyi puang. Cenyi puang. Tanya tu iya puang. Ika boleh aku tanya Ika. Cenyi puang. Indolo ako. 1, 2, 3. Bing, taje ka. Jok kena mai. Sige. Mundi, ang kecopong. Bing, tena copong. Pocong. Nandre ko tuwan di. Gimana na ye? Bito kucongnya. Di ka baca ke kampung Sedangkan iya, di bito kucongnya. Kayo na pala iya. Paya mito ka ko pocongi. Tabe. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, purine bawang. Mana ke pojok di tori? Natasio. Pocoki. Awen doi. Mambung-bung ka badan dulu. Aduh, bengocok. Tiga lah yang matang. Asyik dalam titi ni, tadi ditaruh ni kumbola pre-pre pesegi utang puang biasa seno pengimpang Hei matang, karena suara-suara penting aku he. Do ditaruh bola Oi surakas bungi ku bagi ni. Do mata anak-anak ye. Aga semalam maruka. Nang keling mana kita we? Ene, ko Indra na mo tumaga sa ubuna. Tatanis sa tawe. Bing, gak to gaga pocong. Mitaw ka tiya. Dagaga copo dang. Pasay, pwede pa nang kecopong. Tena copo bing, pocong. Nila tu dang. Dia kena main lah piloreng. Lo babu buana mito kecopongnya.
Bing, magi sila kanto na tutumatan na. Anam botang, matolak kentu kecoponge. Pasoni, mita ki copong. Tena copo Bing, pocong. Pada-pada matodang. Ah, mita ko pocho siyon ni. Ay nene ko mita pochong tadang pololo. Paliwa kerama iyer pocong cek di bawah pasyon na. Sedang kaya teme-teme mitay. Ay nene ko dinelo mapita matan na. Mito gare ko pocong. Aja buka botang. Ketawa aku bocongnya. Magani pelem botang. Menejo ke tepele bolamu copong. Sedangkan sadang. Dena tinro letuele. Pameto ke coponge. Poco Bing, tena copong. Makona ke tupapi loro matoko. Makanya ya Bing lo dak jokon resapa to maca. Iro maca pelenya ila pocong. Paceki, pidi mitoki ko poconge. Iya botang. Paceki. Peko ceranem belo pacue ko. Sedangkan lagi ya napi lo sapa iro to maca. Cocoknya botang. Si baki sapai. Hambata, jangan matu, jangan tiba-tiba nana ada ya, naradi ki matuan ni ko nana ki pocong. Hene digaga pocong mandre tahu na pitori ki bang. Matu boleh jok ni. Iya borone soni digere ng pito silo poconge. Aple mo tu matamu. Iya kerama, kalau kau tolok kak, gimana nak? Jas sedang kelinga. Tuh mataku supaya di itu pocongnya. Ramang, magi situ mau di tutup mata na. Natuto mata na mo di ang botang. Pason ni may teki pocong kapasyon na ki. Aga, ita toko pocong siyon ni. Dua tu keramo deh. Iya botang, liwat keramai. Sedangkan ya wase, dewi itu kepocong nasoni, mito kak. Jadi bapak siona. Rana kan ya, meto ko pocongnya, tepa bawa ni numah pandrangnya asu. Ya tepa bawa nih megalo di pengipengan. Dito na magalo Bing. Aja mana ye, atau pamu bunci ye. Pas sembara lo monre. Ama mondi, lalu pangipangin mo. Ang masang, lo ngomong penganuku, si susun na ugi ko. Imon di macei, nangki kolo sunaki, na idi loki masuna dotro, dedelo masuna ugi, kesadange musuna ugi. Nawela Bing, mapadi pakai kampa. Haka laki, sudah mana nih? Anak kesuna kalau dia pengen wangi, ada laki gua tuh lebih betul suna, oke, si follow di bawah nuna. Pantasa digaga na mo ne, pachi polo-polo mo ne nung nalato ko. Iya mata, si follow banget nuna lah tuh kamu, napa mapeto? Untungnya masuna dotro kak, sande na masuna ugi kak, tedeton cikolo nuku. Joko ni pala ne naratya makiwan ni ko niya, dedi ratti bulan ito macay. Nandri mana kitu poco ko ni. Ambota matoka tu ya kecoponge. Ambo tanya mi toto kak to ko poconge. Iya mitaw mo to, tanya mi ko mitaw. Ya meto to ko pocongnya. Iya kasih aku minta untuk pocongnya. Iya to kasi, mi toto kak ko poconge. Iko rama mondi agis malam macue. Jadi lo to sapato ngaca. Wah jadi macue. Nih, kayak rama Bing. Oh, jangan musapa yang botang. Nandre ni copong. Tena copo Bing, poco. Pada-pada modang. Maka nama gati kalau ki campur itu nanti cocok. Kita tindak lagi mana ke kota senapa lo. Ya mau tak mana ke kota senapa lo nenek pada bawah ni tak tutu jengangnya. Hama nih, ini toto jangan ku nenek Rita di macai. Ada mana Rita? Masuk kata jangan. Ajak tete tuh ini mau pergi tuh. Kesana ada mata, apa ada emosi? Masuk kata jangan, naliannya gila. Aja lo main lo kalau kemer kasih jemo. Ayo, 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 ayo. Dewe lo Rita, payah sosok kami sih, sandena sejumai, orang nurula. Lorong. Pergi putune. Telingaku suka kami sih nakalap tuh nenek Rita. Astagfirullah, tak lupa kamu tang. Rita, kami sandok koroy sanggila pondang. Nakasanda sama aku tenang dulu kalau sekumaga lo seku santai kak. Rita, agak memang udah apa? Nai kalau santai, lo mikal kamu aku tahu aku teman cepat sapo. Pakon aku nejo ke kak mau putih matandre, angka passion aku he. Kocok ke pane. Wah mas kono.
Iya nek, sedangkan lagi asun nih tak teme-teme kak. Oh Pak Desa na tuh macam hantu indolo kok. Nek, mana kan nenek Rita nih Pak Desa menjadi hantu. Cerita ka sa Rita, mana kami sa Pak Desa macam hantu. Berak si kompak no Pak Desa Rita. Mesti kompa pada sendolo kok. Asa sandro ka biasa di bisa. Kuisa memang Rita. Si kompak ke Pak Desa. Veto Rika, suruh ko mede boleh kunya kampung deh. Maga ni ko din nalo medde nek. Isya tuh lu napa di rendo ko rambotangi. Magini tuh, berdin sih aja tetong. Kaya na tatali suna, napam sapu na de potong. Makan mandi. Pesan dia jemu. Nanti itu pocong. Hendalo go jasus pak. Aku nih ke hantu mengaji ki dibaca Al-Fatihah. Rita, dia saya baca lah Fatihah. Alhamdulillah bisa baca. Pada mutu nek, ya mutu Al-Fatihah, ya mutu Alhamdulillah. Oh pada mata? Iya nek. Oh napa tuh bisa? Ambotang, Denisa mengaji nenekmu. Guru pengaji biasa Robing. Apalagi Denisa Al-Fatihah. Memang Bing, ya pinapa guru mengaji. Aku mesti lopoi. Canggih betul. Canggih tuh deh Bing. Dang, di sini. Kung kulay mata untuk nih, ngaji bapak. Bisa mengaji. Aku lihat Miss Dang. Andre? Ko Andre, Mister mantu. Ciri mai, mantu bapak mengaji. Dan, jamu saleka. Pesen nih si bawa nih di detona tuh gagah hantu mengaji ki bawa. Aji Nabi, bawa nambok tang. Mata bata di situ nih. Maga ni kong kantu nek. Kakak hantu baca lah Fatihah. Dewi sengine baca Al-Fatihah. Ini ambotang, Denisa Al-Fatihah. Memang Bing, panenekku biasa paguru kak. Nabusi lopo pana paguru kak. Dodong. Kakak mata bata. Ya, kedai lo kurasiri dan nakar makasih. Aro nenek Rita gora sih nasa sih mau kurasiri. Jangan betul-betul ya bata. Gue coba awam nih dikasih Rina. Aro nek gora sih kejam dan kelinga. Jangan betul-betul ya lah pada cirimu. Hei, di kena ke rumah ketuk-ketuk nih. Ambotang, aku jalau. Magi nek. Ku jalau pada koi. Magi nek. Ambotang, kedai rumah ketuk-ketuk aku tak ada mang kelingan. Biar mau kelinga ketok-ketok nek. Ambotang. Wih nek, antunis ka bapak desa rong kepuli. Ini arwah ketok-ketok. Rita. Mito ka nenek nyo ketimpai. Mana batang? Ibawa di pala nek. Satu. Tuh penanang yang ngetui. Parare. Diwat kung kene kecoplos ka. Bukan ini nek. Bukan botang, kata cedek-cedek. Wak putar mawi mantra segitu. Bismillah ko nek. Bismillahirrahmanirrahim. Wine. Dia nulis tatu tuh nek. Wine, dia nulis tatu tuh nek nak ketani poconge antu na Pak Desa. Wine. Nek, mana ke pocong more? Oh, tanya tuh kok sama botang. Tahu nih ro? Presa sih gak nek? Betul kan botang? Presa nih nek, tahu ero tanya pocong. Ikut orang lagi Pak Desa. Apa aku kedong? Apa aku peto-peto lagi? Pak Desa tuh botang. Tambangan ini. Kalau ke bangku botang, ikut gerei. Aja aku sih mau gereka. Ma pikir cerita nih. Pada setaro, anak-anak leu kuro. Pak Desa, telingat ki anak leu ki kunya nak belata Pak Desa. Macam mana Pak Desa dia tanah loke doh he.
kena kerodo. Ke bawah tuh. Wih. Ke bawah tuh. Wih, tabukan desa balik. Alhamdulillah takut telinga di Pak Desa. Ke bawah terus sempak tak. Apa dah tahu ngebawa nak desa balik? Makebot Pak Desa Pak Telumpulan ni dia nak sesak Jam apa tuh idi? Mata lumpula dia nak sesa sempak tak. Ku disesaya jalan aku selalu di. Pak mati tu balik. Aja aku pengempang Pak mati tu turang Hawana tikai Pak Desa. Sandene digaya terus sempak ke botak. Mesane ke si materuka mate. Bola aku Pak Desa capu season ke siwaiku. Nang kepala lewu ki konyi Pak Desa nang ketar bola tam kawe De ke si uleu kunye Nak ke si den serangan jantung. Nah nasi sel-sel ini atau wede. Jadi terpas ni ke sini lewu nak aku nyede useding. Hingga nasel ki Pak Desa, made na tolok ki. Jawab tuam pena. De tak ke si gaget tolok kak. Nasale mana ka bawang. Dua mana ke si jampe na. Termasuk ke si diasengin dolo gue tomatu bawa mi ke sina. Ni tanapin sa tapa mede mana ni. Dia mana ka si tolok kak. Aku itu indolo go Pak Desa. Dua mema jam pena, mencoba awami. Kok gerpole ke si cerana di pesadarin dolo go. Nama gelo-gelo tu ke si ampe na. Jadi hantu bawa ni jolo Pak Desa. Tapi torin dologo, pain dologo lewat tu tahu hantu Hah? Tersuruh kamu jadi hantu? Napa fetorin dologo? Tapi aja atau pedangin dologo di maka dah. Ma bale-bale mama jadi hantu. Aku nisengin dologo maka dah ma bale-bale mama jadi hantu. Nah calak atuh, nih ya kasih liwak atau kin dologo. Oh tenan nih puang, dari pedain dologo payam tu surki macam hantu. Terus kasih banyak peledi. Aja lalu peledi kasih pedangin dologo matu di. Pak aku nisengin, wah man rasa katuh. Tenan nih Pak Desa, pokok naman nih. Terima kasih puang. Yeah. Hama nenek Rita boleh mampu kero suruh Pak Desa menjadi hantu na pito-pitori ki. Pada mana-mana mata. Malah Pak guru-guru ke Rita. Katanya kan anak. Rita bela-bela itu Bapak guru-guru. Kata mana Pak Botang? Meden itu nepan kesalahan na. Aku betul aku salah Rita. Po ba aja pine Pak Weni na panti dulu tu pocong asli ne. Betul kata Botang. Tahu na pune mene. Nunggu anak ya. Itu tuh kata lo kata kacau. Wah, setamu nu ne.